whakawhenua, o ngā tupei ati ati o mga evening gowns. Ai whakamuli tātou ki te whakatau whainga o interview, i mga whakawhisilinga, mo tali a tātou ki runga whisili. Ka o te ati kona, mo whakatali tātou ki te toe i te ikunga o whiriwhiringa a tau tau kai mo te ati ati tēnei.
Ya, terima kasih Imam. Oke, ini seminar untuk tahu di DPR dan di hotel tahu di rumah. Oke, saya ini mau di Mister Bama. Saya foto ini mau di stage suruh di rumah. Pas kita di DPR. Pagi bapak kami, dan Mama.
au foki. Kita tayo kene. Kote sangaya ilo kita kapusa kini na tinakama nung tuwa luwe. Tao matamaya kila. Kima ko tama sinilita. Ngayon nga sumi. Ay tama tamaya kila. Ngayon nga sumi. Kongangalo ay luama kumula. Kaya munata na fine yung naso niya. Mafuli-fuli nga tawo wasto. Climate change. Tama ya kailangan kaya mawag na makinig kayo naso. Ako ay lagi ay tao mako, tao tabili, o tao sayo. Tama ka, emanya niya penye kita sinitsuwalo. Ay!
Haleni, may lumat ni Miss Dene, may Louie. Kailangan kong panas may Lualiba. Okay, Miss Louie. Secondary school in Mafutini. Obili kato taku suiwana tau sama ite whakatinga tau sama mi. Taku tāle ni te kola whakatamari ki o komei te taini ni au ko te lomi ata. Awe fia o lomi ata o manu vale vale, la kau vale vale, machines prime o matala e te vale te ola o te walo meni o te nā tula ma o tūwai. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. In my bed sheets smell like you. Every day's covered in something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Awe maksudnya kalau tuh dia, ame fie o tama soa I te ako. E lomi nea o ata o mea mana. Ka e tuku whaka mea alofa nea ki o tama soa e so whana o rato. Ka wata teni e lomi ko te ata te tona te la te sunset. E whakatau a ki nea o te toma te la. Me ko te taini e toi e te mata te la. Ko te taini ngali loa e tū walui. Me ko ti te aso wana wārea whakawhita. Ko te taimi e masani ono whai hakita I mua I tēnā alo pāpā. Ko enjoy the scene kai mā whau, you may reflect ki ana ngā runga ni whai te aso. E rā whoki te whakanino ana ngā runga o te aso a taia. Te wata te mi, ko whakamea alofa ne au, te whakamanatunga tolu suri o tau sanga o te tūtoko tasi tōwala, e ni ka whai te vai aso whaka. Upoia, nakatai nai nei Miss Louie. Follow me.
sumabi ng tene, may nuwi, kaya gano'n Sour and high, but my knees doing okay. Leaving it in a taxi, excuse me, fancy. This is what I do in my spare time. I hope you enjoy what I painted. Sa ito po na spera lolima, muna sumabi ni may nuwi, muna na klase ng tene. Pati mamay mo, Miss Louie! Tuwa ka matay? Manea kikupu au kutua. Kitale ni tepiaki, ese ko saka masani ilangi masani. Kai ko kitale ni tepiaki, ko te mane kikupu o te koloma to fenua, tela ko te tausi na mo foa. Mo te no kumalo na lama te saufia ngai tepiaki tele, meia mo foa se tokioti. Ne kalanga ne o kutua, ke fai mo tu, mo fai nga. Kaya mo tautuan ne mai tupu. Nei, o nono mai la ki toku taleni, ko te saka kai manea, ki kupu kalanga a oku tua, ke saka manea ne au, a te kalanga malie a toku whenua. Kalau auto katoy niya tene, au o te sábado, atau tare ni kanya tene, o te faite au te pulalo sa iru mai teu.
Normal lang din eh kakahat. Silingaw tayo kung denay, pakatusan na yaw. Kung dito mo pakatasingaw, tubo fay-fay nga, pakatubal. May senuwa yung malo mo tubal. Telosa, pakatusan na yaw, pakatubaw, pakalausa, manong ngari, o tubo fay-fay nga pakatubal. Itubula mga asolo, o tubal. Say, sababe. Kutu pakatas mailu alima mo say sababe mo ditale ni aye tenay. Pas mailu alima. Kutu pakatas mailu alima mo Miss Raeva. Naropa sa Sofia ng Malo. Nakutale ni tiap-tiap denay. Ote ilong amasani o tupenua ko laiva. Kay maise, at nakukain nga, etale ni Iteleo. Delala, may lungay tale ni Eo, kay wala niyo pa kayo at tayo mo po. Ite saw-saw nga pa. Ako kasya ito niya, wendas kayo ni. Kauswat niya, o se pesenani. May tupenua pene. Laiva. Laiva, mai mualoa, panatu.
Lord,